aho neza nshuti zacu turabasuhuje aho bwije naho bukeye turabaramukije mwese ese mwiriwe mute abandi mubyutse mute tubahaye ikaze mwese mu kiganiro tubabaza ngo mumeze gute muri amahoro. Twongeye twagarutse nk'ibisanzwe, ntabwo dukwiriye kubicisha irungu, nuko tuza tugira bucya tukagaruka tukaganira namwe, nta mpamvu yo kubicisha irungu, nuko tuza tubazanira tumwe none utundi ejo, tukagenda tugaruka mukatubona mu byiza byose, kuko namwe tuza tubabona, tuza dushiraho ikiganiro mukaza mukareba, mukaduha komantere, mugakanda kuri like, mugakanda kuri share, musangiza abandi, na subscribe yewe mutayibagiwe muza muyikandaho tukishima. Mu kindi kiganiro twari turimo twarabashimiye, none turagarutse tuje kubabwira kandi ngo mukomeze tubane. None ga ndi kumwe na mugenzi wanje hariya hirya, hari umuntu uza kuvuga akavuga ko ndagiraho cyo akamubona, ndagiraho cyo simubone, kandi gakavuga ikijisho. None gako ndamubona nje nyine, ariko mwebwe timuzomubona mu kiganiro. Hari undi munsi twaba dutegura ko turasonesha amahuzu masha ngo zoze mu kiganiro, nawe abantu baramukumbuye, agiye kuzoza akaritegura. Imbaga asonesha amahuzu kwa tayeri, nimba zoja kuyagura mu iduka, nimba zaja mu isoko simbizi, ariko ga tawomenya, ariko ico nzi co nuko hayitegura. None ga twagarutse, reka nawe abavugisheho bukeya dukomeze tubabwire n'ico tugiye kubaganiriza uyu munsi wa none. Turiteguye nkuko tayeri aba yiteguye kwakira amahuzu. Sawa. Yego urakoze cyane, ntabwo twiteguye nka tayeri, ariko tayeri azarerega. Tayeri ahora yiteguye amahuzu, ariko azatanga amasezerano ntayubahirize, ariko twebwe turagerageza. Imana niza yubahiriza, ariko natwe turagerageza. Ntabwo tumeze nka tayeri azamanika umugozi rururururura, ukaza ngo niyinga, undi ngo niyinga, undi asohoka ngo niyinga, undi yinjira ngo niyinga. Mwese mwatonda umusitari mugasanga nta gahunda ntaranasatura, ako karagaciyeho. Rero inshuti zacu turabaramukije cyane, isalamu nyinshi, murakomeye. Mwebwe mubyutse, ese Uwiteka yabarinze ate? Burya iyo turyamye dusa n'abapfuye. Baramukije inshuti zacu, mwebwe aho bukeye, ese mubyutse mute? Uwiteka barinze ate? Iyo turyamye tumera nk'abapfuye, iyo twongeye kubyuka aba ari imbabazi z'Imana, kuko haba hariho benshi bapfuye atari uko nyine Imana iba yabakunze. we waramuka ukwiye gushima Imana. Rero namwe aho bwije nkatwe, natwe burije, no gushima Imana ko bwije. Abavuye mu kazi, Imana iba yabarinze byinshi byifuza ubugingo bwanyu, nimubona mugeze mu rugo amahoro muyishime. Namwe natwe turayishimiye, kuko ikomeje kuturinda twese hamwe k'umuryango wa Bigeyo Esperance Family TV. Rero twagarutse, niko mugenzi wanjye amaze kubabwira, ntabwo tuzigera tubicisha irungu, icyo ni igihango twarakinywanye. Rero twagarutse, mutere udutebe tuganire. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko irashushe, iraza gutwika abantu, ibyishimo byanyu nibyo byacu. Reka rero mugenzi wanje ndatinze atunyuriremo muri makeya. Yakoze cyane. Tutaratangira, hari ahantu wibeshaho gakeya, ariko tubabwira abakunzi bacu batazoja kudushakira aho hantu uvuze. Kwa kundi twababwiye ngo izina twasanze rirerire turicamo. Mugenzi wanje yarababwiriye ngo ni kuri Bigeyo SP Family TV. None gako ka family twagakuyemo ni Bigeyo Esperance TV. Ese ndaguragera kuri yo yo iri hafi. Oya ejo bundi tuzonara pa.
turirimbe ngo yo ni hero ni inyikirizo hari abadamu baza bashimisha bazabanza bagakubita rap bakarapa neza nyabonye bafite danse nziza bari mu murongo mwiza ko nta kari gaciyemwo ko kugira ngo dukosore abantu twibukanye mene imishambo zitera amabavu niko bazabaca umugani. Yego tutarondogoye rero twinjirire muri content y'umunsi. Ese ni ibiki tuzaniye abakunzi bacu tutabicishije amatsiko? Izo tubazaniye ni bya bindi ntabwo twagiye ahandi ni ukubasetsa. Tugarutse muri ya shusho n'ubundi yo guseka abantu, muze museke nuzoza wumva utameze neza uzoza kandi hano kwa Bigeyo Esperance TV useke utembagare urebe ibintu yagushiriyeho nibyo guseka gusa. Taguciye mu ijambo nyibukije umugabo wakaze uvuga ngo mworohe nta mutima mubi. Namwe rero mworohe, we ufite ibikugoye bikuruhije stress wabuze aho uruhukira nta handi ni kuri Bigeyo Esperance TV. Aho ngaho hariho ibintu bisubiza ubwenge ku gihe cyane rwose kuko mugenzi wanje abivuze. Ahangaha ni muri ruhura umutima, ni muri shira umuteto, ahangaha ni no stress. Ibintu byose twarabikemuye, twarabyoroheje, twaciye bugufi, nukuza akantu kose ubonye ukisekera. Dusuje n'umuntu wavuze ngo icano yacu ni yabahaze. Ngabashonje tabwe boyireba, ariko nawe ushonje turabizi ko Imana irakuzi kandi izagutabara. Tagahora gahanze uyu munsi urashonje ariko ejo uzajya. Imana ni nyirakivuruga, izivuruga umutozo ukerekeza iyi, kandi ibintu byo mu isi ntabwo bihoranwa n'intizo. Ibyo ari byo byose, wagira amafaranga, wagira amamodoka, wagira abana, wagira ababyeyi, byose ntuzabihorana kuko n'intizo. Uyu munsi biragenda, utaro bifite akabigira. Nuko niko mu isi bimeze, nuko systeme y'isi yubakitse. Reka dukomeze. Yego akoze cyane. Nukuri ibintu tubazaniye ni byiza, murabikunda, mwishime. Ejo bundi twababwiye mu minsi ishize amazina y'uduserino narayakunze cyane. Nukuri byaradushimishije, bituma dutegura ikindi kiganiro cyo gusubira kandi kubasetsa. None gato utarondogoye cyangwa se ngo tuje mu bintu byinshi, twabazaniye abandi bantu nabo basekeje, bagiye bakora utuntu n'utundi dusekeje abantu bagaseka. Rero nawe nubibona ukibuka abandi biwanyu, ubatwandikire muri komanteri, tuzobabwira mu kindi kiganiro, tugende tubashira ku rutonde, tubabwire nabo dushaka tubakore parti ya kabiri cyangwa ya gatatu. Twakoze ikindi kiganiro cyo gutesha abantu baragikunze cyane. Cyo kiganiro cyaduhaye na views nyinshi cyane. Abantu baragikunze rero urumva ibintu byo gusetsa birakenewe muri iki gihe. Muzi ko abantu baza bishura bakagenda gusa ngo barebe abantu babasetsa. Rero natwe twebwe muzoza mutureba mutatwishuye, mukande gusa subscribe, mukore ninjire muri channel yacu mubirebe, wibereye munzi wawe uturebe numara twisekere. None ga rero tutagiye mu bintu byinshi, reka tangire mbabwira umuntu umwe iraga mukomeze museke, tugume tubabwire n'abandi. Hari umuntu umwe nyibutse bambwiye, uwo muntu nimba we yarikubise hasi mu mukuku, ngo amaze kwikubita hasi mu mukuku yamagenda araryama arasinzira, awuraramo. Bukeye baramubaza ati ese yewe aho waraye noneho ni gute? Yamubwira ati aha hantu ni heza, n'ikibicaho nyabonye unirungu gusa ngo ariko ngo ni heza. Muri make we yarakunze kuguma kwaryama muri wa mukuku, ngo majyama gusa senzere wikitu gusa yahangiye, ngo nirungu utakindi cyatumye ahangira, ngo ariko yo hatabirungu bene kuguma gusa akahiryamira. Nese uko ninde wamuvukije? Wenyine yarivukije. Nukuvuga ngo yarahajyanye, buraca umukeraho. Yari wenyine? Ari wenyine. Wenda ni ko umuntu
wari ko wigenderaga habaye ubunyereri aranyerera yikubitamo ariko bw'ibindi simbizi hari igihe nyobivuga nabi ukuru sinyari impano umuntu yikubita hasi abana mu Rwanda bakazazita ngo ni uguserebeka nayo babimenye akuze ukuntu reba kariya tungaruza ugiye kuja mugera ukuntu hakaza hanyerera hari ahantu cyangwa icangugu kuribuka icangugu icondo caho nyibukije icangugu twakaza tuja ku masomo n'isereri kubera icondo ukamubika ibirato wambara ibirato bikanyerera kandi imbere y'amasomo kamashiraho udupanga tw'udusereri buri wese akaza agenda agashishaho ukuguru kugira ngo ibitaka bisigarga muri ka gapanga winjire mu isomo uwo muntu ugana uko byamugendekeye abantu baje kumuzutsa bombaza ngo ni bande abantu baje kumuzutsa ni ababyeyi biwe bagenda urabona uzi ukuntu abantu baza bagenda bashaka umwana ati yaje umwana ati yatashe ari hehe abantu babazanya baramubuza ariho arahiga muri wa mukuku amaze kurara muri wa mukuku bukeye baramubaza ati saha hantu waraye ni hehe ati aha hantu ni heza nahakuze cyane ikibi nyabonye kimwe n'irungu yabaye nka Gikeri ngo bamukubise umugeri hakundi uzubona igikeri ukagakubita umugeri gakikaja kigaja kwaho hakurya bakibahiye ati se Gikeri kurumva umeze gute tayaye birababaza ariko birihutisha tibakubise umugeri ndababara ariko basunitse ngera kure none uwo muntu nawe yaranyereye Imana zibe ntiyavunika yamajyama arasinzira none hari n'uwundi nawe yarajyanye arasinzira murabizi abantu ko iyo usinziriye uzurota noneho iyo ikintu cyamubayeho yasinziriye arote hari ukuntu uguze ubyuka ukabwira abantu mwicaye nk'ahantu tiyewe jewe nyarose gutya nawe tinarose gutya iyo gamabwira bazanira ukuru yarose ndaseka ntarayikubwira gamabwira ati yemwe tinajyanye nama ndota imbaraga saze hazongorera ati muze tumurengeze nemujana yose nyakunyago imbaraga sa neza muzi mwikorere ukoga n'ubwoba yari afite urumva wowe watekereza ngo imbaraga sa zirakurengeza imbaraga sa arizi ariko yarajyanye mu kirambi hakazaba imbaraga sa ariko wahatoye naho ngaho naho yari yaragiye ngo mu kirambi hari hashashane ibyatsi bimaze iminsi zatangiye guhunguka aya imbaraga sa zari zakunda bene aho neza niyo mpamvu yavuze ati yemwe izi mbaraga sa zazongorera na zose ngo zimurengeze ngo kandi gazimushire hehe ngo hasi imbere y'iziko ngo ariko zimushimurira ari hazimurira nyaringiza wenda zazivuga zimujane ko ku rusenge oya ku rusenge tizohageraga imbaraga sa ndambaraga none zamurengereze kamukura mu kirambi zananirwa kumugeza ku rusenge oya mu kirambi gazo nuguhirika imbere y'iziko akunda uzuhirika igiti igishito kari imbaraga sa abantu nono ndabizi zagize akanwa zikavuga kumva oya n'ubwoba yabaye amafurero ngo we kuno n'ubwoba imbaraga sa zarabajije ati ni wowe ujyanye aha turaje tukurengeze tugushire hariya hepfo oya nyibukije undi mugore tukigera icangugu twararemye igikamembe mu isoko ashikabonaga za maneke bya bipopi biba byambaye amahuzu kama cyo kugikora mu jisho tuse gusa hahumiriza kabwiraga uwo bari bari kumwe ati yewe reba na muzungu nono kwata hayahumiriza karandeba gusa nyamuvugisha nyamusunika tiyishaganye kama mukora mu jisho we ndeba hano kandi umuntu utahahumiriza arahurura abantu bose baraza barashungamiriza nyine tibari barize ndi mugabo nawe yagiye kurangura umuceri bagabo b'abacuruzi bubahwe bazi gushakira imiryango yabo aragenda aracuruza akaja kurangura umuceri iriya mu mutara baza beza umuceri mwinshi bagapima ku kintu bita ngo ni ingemeri wenda iwacu twayigereranya k'intengo nuko ararangura akarangura ku gihumbi araza ngo agere mu muhanaga abagore b'incakura bagashuhe babandi twavuze muri ca kiganiro n'abakayapereka baba bamenye inkuru kera ko yaranguye umuceri
kandi baba bavuga ati dushaka abakiriya wa mugabo akagira ngo ni urukundo baraje ati yewe tukakugurira umuceri ati ni mwe nyobona tikuranga ati 800 kandi we yaguze ku 1000 kandi turawugura ushira mugabo ati abagore barapimye urashize bamuhaye faranga aho taziharuye inyungu irihe arayibuze aho igishoro kirihe tinta none umuceri wanje urihe abuze umuceri abuze igishoro abuze n'inyungu hatangiye kwisaza mu muhanda agenda komanga burizo umuceri wanje abagore ati ngwiki bwavuye ahajya twamututeka turaguha iki tuzokugurira uwundi none bazakugura wahe nuko mu muhanda bamwita 800 none bazafa kumurangiza iryo zina gakora ryamuhombeje kandi bararimufatishije bazangita 800 iyo akumvishije yaba afite umupanga yaba afite ibuye bitewe n'ukuntu ryamubabaje azama akigutera uzabirinda kuvuga uzuvuga 800 yarenze ntabwo iyo aryumvishe rikagwa mu gutwi yamahindukira kagutaha amaguru ibintu birakomeye wavuze kuri maneke nyibuka undi muntu nawe baza bagenda gutya kuko ugenda muza mubona iri iwacu maneke bazayambika amahuzu abe na hano barayambika amahuzu noneho haza abantu baba bagenda bareba amahuzu bashike bamwe bakomanga kuri maneke ndetse yewe kwihuzu nangahe arabihoreye maneke saravuga umuntu ngo arabasubiza ngo babwire igiciro waha wewe ngo reka twigendera ngo tumukivugisha abantu biriya wanjye bakavuga bakisubiza barangiza ngo reka tukwihorere wanze kutubwira ibiciro ngo abanyamugeragira ubuyu wayi ngo tubavugishaga abantu ngo hari uwundi mugabo tugiye kubabwira nawe yagiye mu modoka murabizi abantu b'iwacu bakunda kugira udusha twinshi uwo mugabo baramutwaye mu modoka kuko undi muntu naje yotwara noneho ukuntu zamugendekeye uwo mugabo baragiye mu modoka baragiye imodoka yahengama nawe akayifata imodoka yarebeye akayifata imodoka yagendeye akayifata ese noneho uyu muntu uri gute akamuvuga ngo iyi modoka igiye kudutembesha bagera imbere yababwira ati yemwe ati basha iyo mutangira twari tuguye hasi iyo mutangira imodoka yari tworomeje yari dutwaye yari kutugeza hari hatari heza none ga kuba tugeza ahangaha niko bwanje none imodoka yazije mu ikorosi agakurura yakata agakurura imodoka iratembe reka nyigarure neza nuko byaza bimugendekera imodoka yaje agashiramo imbaraga kugira ngo niwe shoferi nuko noneho birangiraga ababwiye ati basha iyo mutangira twari kwisanga ahantu kuri yanyibukije undi mugabo yasavye rifuti baramutwara mu modoka afite igikapu kiremereye yacikoreye yamaguma arikorera ese yawe mugabo ni gute washize igikapu oya iko ndaruhura imodoka umuntu w'Imana yampaye rifuti antwaye kubusa none n'imodoka nyangari nyikorera igikapu yamaga ndayikoreye ishakoshi yiwe maye atayikora uwo muntu nawe ni uwa mbere ni ukuri hari n'undi nawe iwe ni umumama kuntu byamugendekeye yarirebye mu ndorerwamo iwacu indorerwamo bazayitwa gute ati ikirori cyangwa ikiyo arireba muri ca kiro nimba ari ikiyo c'imodoka agiye kwinjira abavuga ati se mwe ninde wampinyanze ko mbaye mbona uko utameze ninde umaze kumpinyanga mukoreye ibiki atangiye gushwana na shoferi we umpinyanze nuki agarane yarebye muri cya kiyo kidagitubura abantu cyara mutubuye kayatubura neza yamavuga ati murampinyanze sinzi zo mukoreye musubize ko nyarimeze yoho shoferi yahuye n'ikibazo niko wawundi wahuye n'agasuka kadakwikiye neza nyibukije undi mukecuru yaraye ahantu
bamuzanira ibyo kurya bamuheza ikiyiko ariko bamuhaye ikijiko nyine bamuhaye ikanya yamatangira gusokoza ese yemwe bakamuzanira urusokozo ngo arwo ndisha noneho turashize ese mwebwe iwanyu ni ukumuza mujya mwebwe njya sinzoshobora kuzoza toreshi urusokozo arasokoje ese yemwe bakihaye ifata cyane itameze nk'urusokozo ni iki hagati noneho zakomeye bamugati mukecuru oya yugasa urusokozo cyo ni ikijiko tayayi wacu ntakishiko kiza kiyo haba kimeze gutya n'urusokozo oya uwo muntu nawe arasekeje n'ukuri kw'Imana ko guheziki ukurisha warangiza ukageshera mu misatsi aho hari ubundi nawe nyibutse yaragiye muri restaurant ashike muri ya restaurant urareba muri restaurant nyine ziyubashe baza bategura ibintu nyine uri burye cyangwa se bakaguhereza tarifari ukareba izo usaba noneho bamaze kubimuhezaga bamutegurira n'ibyo akoresha agasoje kurya bamuzanira umunyu bamuzanira kirida bamuzanira utuntu n'utundi nyine bashira hariya gaho ugahitamo icyo ushaka tamaze kujya kwa kundi uzumara kujya nimba umwaji nimba umwamazi arengera kuri kirida arayihekenya yose arayimara noneho umuseriveri aragateseye umukiriya noneho iwe ni gute umukiriya wifata agahekenya kirida nuko noneho baramubwira ati ibi ngibi tibabijya yewe ibi ngibi ni ibyo gukuramo ibyo wariye byafashe mu menyo ariko iyo batamureba ni ukuvuga ngo kirida yari azimereye nabi yari yazibangamiye azimaze kirida unyibukije umugabo umwe bagiye gangu Kinshasa bashike niwe wari umunyamujyi ajanye n'abandi gasubiza icyo bari bagiye gukora ni kera wega yari umunyamujyi ari n'umutunzi ngo agirika nyinshi bageze gayo babaha agasabune ngo bakarabe yamubwira ati yo hanoga mu mujyi iyi ni deseri niko bayita yamutangira abahekenya rage isabune babagaranga ati se yewe wa akase nagaki tinako kujya niko zaza kujya mbere bakabona kujya izo kujya tona ko bakazanya kazana n'amazi umugabo arahekenya arari ese wa paye mbona urufuro guzuye akantu aho tubariye agasabune tena agasabune kagisha kankozeho nuko wari uvuze ibya restaurant nazo ndibuka hari umugabo yaraturutse mu majyaruguru yo mu Rwanda akunda gukoresha ijambo ga ibintu byabo byose bazashiramo ga nuko baramubwiraga yaje Kigali tuyewe nyakunyagwa we tuguma kuvugaga barahita bamenya kuri uwo iyo ruguru mbese nika kwakunda abantu biwacu bakazagera mu mushasha bakatangiraga bakavuga ibinyarwanda bidahuye hari abazaga ngo rata wacu uharira ibi ibintu byiza ukumva yaziharaje nawe nyine karigura ururimi nuko uwo muntu nawe agiye muri resitora aho gatese ko bambujije simvugega ragambaga baramugaga ati hano Kigali bavugaga ni Kinyanduga ndagira kandi ashaka kurya ubugari n'imboga harimo ga hose ubugari n'imboga harimo ga none ndavuga gute aracecetse umuseriveri araje ati mukiriya mwiza tugukwakira iziki gatunga urutoki seriveri ati simpanyumva ntabwo uzuvuga surikirage tayanye ntamvuga none yigira inama gatureka nkuremwo ga mvuge agati nshaka uburi nimbo ushaka iki uburi nimbo aba n'indirimbo yasimbutse ga ubugari yavuze uburi imboga yavuze imboga yayire kanyumva yaragiye kuvuga bwa buriga yagiye kuvuga uburiga nyine ariko ndashaka uburi nimbo
Ga zose azikuramo. Zikuye gamwe kubera ko bamubuje tike kandi bavugaga. Umusore banga ushaka ubugari n'imboga. Wa wundi yamabimenye. Ahita abimenya kubera ko nibyo yazamutungira. Hanyuma atambwira ushaka ubugari n'imboga. Ahita aseka ngo Kigali bagambaga. Ngo singahe bavugaga none kayivuze. Kigali bagambaga. Ndashaka ubugari n'imboga. No. Aha. Yaye ndumva uwo muntu yaraganiriye neza. Nukuri natwe twabasekeje utwo tuntu tubabwiye namwe muzoseke kuko natwe twasetse. Muzotwandikire mutubwire n'ibindi maze dukomeze tubazane n'ibindi. Reka ducumbikire ahangaha tubabwire ngo ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao inshuti zacu kandi turabakunda. Uwiteka akomeze kubarinda, abahaze kugirira neza, abahaze ibyiza byinshi. Murakoze cyane. Bye bye.